Long Sophia Long Karbiang Long Teachers Association EVP Asai Hem Laso Alangtung Asai Hem Anujok Kesong Laso Anujok Kesong Laso Mai Long Na Chetong Dun Ilung Kacing Honai Ning Kacit Henai Di Kuai Mele Bida Singleng Ake Hai Wang rapian kari kemau Autonomous Council IM Lungsing Teron Ake Hai Mugram Leki Ake Hai Lapian Capital Uda Chairman Lapian ang Parliament Dana Ilitum IRIPI Non Kang Waimi Kapta Mate kari kemau Teachers Association Amai Pi Sang Mai Keron Pi Ake Hai Pi Pen Denglok Lapian ke Song biar ke hai DDP lapian ya abari ma amai kilo kapta alang le injare le dia ke hai pen ceng lo pada office bearers ke doan members ke doan tapi teachers lembang abang pi bang ke doan tapi ye dan kacetong ke doan aprang sinala tu paling yang long pen ni juru parting lo anak itu major include nilikan kapta office building hakimi nanti dulu alang li Indira lekipia ke happy atau penalipan tipura lo nang happy karena mau Autonomous Council pen ke dili dan bajar lo ke monen lo lamen ke non tenda pratin pen golpo lasi nili nang tu mana puji bangke nang tu yongsi dan umuji tu yongsi metang ceklem dia pulang te besel pun ini nak dia ji Asal tu mana tender sistem tu pijak runang pun dah klaim tu belum dikosong sih nanti kayak kita punya kamang kayak henoda pun tanah semua pijak long pun besen pun tanah semua sih ciro long pun nasi nilina nanti mana cuci dia bangkai nanti mulai lagi kim ya sonte biasanya di sini cuci nasi ini pakai doa nak mantan ini dengan long pensi aku lagi kan tenang teh biasa kerja long tapi nili long leta people lah kita kapta office tame aku kiki boje pan bodi pon pun lapen apa namanya di Karbiang Autonomous Council pen order da peklang elo je na itu pan Karbiang Teachers Association office bearers lapen ke primary division officers ke doan lapen apa ta block division officers ke doan lapen apa ta me secretaries atumpen anjek program education person sih penting thulima quality education Karbiang person sih banjima lahir pun hak kami itu kacing bagi apa nih Karbiang Autonomous Council pen kumpia lo tapi notice tapi kelangan lo order tapi apa kasi isi pen Karbiang long do kacang li so am sih kapi meji apa quality education kapi meji apa Karbiang long Teachers Association dengan cara berfokus sendiri kesi ini dia ada jawab bangke keso dia pan ada lo pen dan thank you. Sudah.